Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Jaki. Saya di sekolah di RA Al-Ihsan Soreang. Saya akan membacakan surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma batum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.